Ni muingi wa itura ria Chandera Molo kaunti-ini ya Nakuru mothio mao magitariria wega kimakona kiha kiria kihumbite itura riu thutha wa mutumia borire tariki 24 mweri muhituku kuonekana ari mukuo. Mutigaire Martha Njeri mutumia wa ukuru wa miaka 52 oimire gwake mucii mwena wa Elbagon agithie mihango-ini ya gwetha waru mwena wa Shathira no kumana na muthenya ucio ndoigana gucoka gwake o tiga riria aronekanire ari murage. Hindi iria aikari marari mihango-ini yao ya guthie gutaha mai maranyitirwo geni ni kihera kiuru kiria kiroimaga irima-ini riri ria mai na riria mararorire bega marona ni ngunia na thutha wa kumigucia marakora ni mwiri wa Njeri urohetwo ngunia-ini iyo guku yohereirwo mahiga maya meri makurigiriria mwiri wake kurera iguru ria mai. Mundu uria wikite giko giki turaigwa ni anyititwo ona ngoro tutiwe kana niye ni turaigwa ni anyititwo agicoka akirekio na thaici ndaroneka. Mundu wikite giko kia unyamata giki niki kiratuma mundu a suspectwo ni acoke arekererio mangiikarire nake riu tondu koro mwiri uyu ni uronekire na mundu ucio ni anyititwo already thirikari ni ngiahota kudiri nake riu thaici ni mamurekereirie magucoka mamuruteko. Na kuongerera cumbi kironda-ini Njeri aroragirwo na njira ya unyamu kuona mwiri wake uratinangitio icunji igiri. Muru wa nyina na Njeri Samuel Gitau ni aratariria uria marecukira mutabania wa njuragano iyo. Riu kuria agira waru mwanake ucio ni twa suspectire niwe menake tondu mwanake twamunyitithia ni augire ati aragiraga waru na nginya waru icio ndaigana gwika atia. Riu nginya haria tukinyitie riu mahiga maria tondu nitwokite gucabi ku kwa mwanake mahiga maria twakorire ku kwa mwanake ni mohereire Martha Njeri irima ria mai. Vile tunaongea sahi wananchi walirudi kwa hiyo shimo na bahati mzuri tumepata sehemu ya mwili ambayo ilikuwa imepotea miguu. Tumefanya arrangement ichukuliwe ipelekwe mochari. Kamanda wa borithi mwena wa Molo Samuel Mukusi ni ekirite ndeto ino mukode kuria aratariria uria marakinyirio riboti iyo ni muingi uria urahithukirie mwiri wa mutumia ucio guku akiranira gutigirira ni methana na mutabania wa njuragano iyo. Tutafanya uchunguzi juu chanzo cha maafa kwa si kawaida mtu kuuawa ilikuwa na majeraha na kukatwa miguu. So langu ni kuomba wananchi watusaidia na habari ambayo itatusaidia kupata wala alihusika kwa kifo cha marehemu. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.